kay panipon malanwaw na rakso kon pon peyu waun kisanan kan ko likan ko na nalang ko nang kanyay ko wow choro rong sabal machail kopna koryam kopna speaker and legislature sound kopong labalabakan nan panian chiang momot so government to John pon peyum sak pechawan luka kubran karasong nan sabal machail rongan ranwach ngai sarlin Nicholas maban pechawan kalale kubrakan how tapen sapal machay rongan ranwach. O iya cara lapen sapal machay rong kan kayong kasaraw ite end over ceremony ang recycling center karyaw chupa na nan punganak ting director anusu sa napesam o presidente napesam o kasilo sapal machay ran masalang and Wayne Ponpe. Rong sang kolonya Wayne Ponpe kasarawi New York Chope suwan pariyagatria sa kasarawite groundbreaking and EPA recycling center kapayo pechawan miyaw nan wasan kit me pecho takachik Wayne Ponpe. Recycling center wacha uyaew alan sawas me pechota sang government in Japan pan Japan grant assistant on grassroots human security project o apal Kuwait and legislature kaysa Pohnpei State o absent transportation o infrastructure o palian landscaping me pachawan muya contractor hong imwach. Nintuwenta misan salma opalpan project watch chapta nan pariyakat heysakriyaw. Nan uya pantatakan kasarawat sa palmachail kopnan when Pohnpei Honorable Reed P. Holver pachawan niya Achmal kapung kalangan ng Embassy and Wayne Japan puyagyaw pa na may pachawan sansaler bill pachawan niya achmal kapung ang legislature kaysa and Pohnpei State ang nisawas o uchuchkan may pachawan muyawi ang palian EPA o absent transportation o infrastructure. Kapna albverbal pachawan taula o kasaleta wasan recycling center watch ranin na sa wasa te kamawi ala palian clean up Pohnpei. Epil pachawan taula o kawait kay kau no chon tatokan EPA kan railen katayaway yapan tatongkan may raiken pachawan apali kiyang Wayne Pohnpei metwecha recyclingan plastic o sangan tupsaw chaykan mebil kanyang tatok nan Wayne Pohnpei. Kasarawach pachawan saklan niya rail lapalapakan na rail pachawan niya ceremonial crown breaking hong ni recycling center company PA iray lapalapakan may pachawan niya tatok watch ye count and Pohnpei kapna Oliver Korean kapna permanent ambassador and Wayne Japan and Wayne Pesan isanan kan and Wayne matalanim chana to Vice Speaker and Legislature and Wayne Pohnpei o may pachawan pachang Israel Pukachi Executive Officer and EPA Mr. Henry Susaya. Koryawan sa palmachay rongan ranwach pan sang palikor Wayne Pohnpei sa palmachay Presidente na Besamis Excellency David W. Panuelo pachawan chuwang Mr. Yohanis Sam Acting Director and National Election Office o kasaya usus na panuyawi ni Mas Riyaw Riyagat Riyay Sakeo ang Seren Congress and Pariyaw. Puyakisang ni Kapalan COVID-19 Saktuaw, President Panuelo Acting Director Sam Pongkalarme, irelakan koros no ya chowamela na nabesantan register ang absentee o socho kolang usus ni wasan ususkan. Socho wasan ususkan miyan an Wayne Kuam, Honolulu, Portland o wasachaykan ni Mas Riyaw Riyagat Riyaysa. Irelakan koros na minan sa pandikikan pan register ang absent ballot. Section 1 na Bukariyaw, Title 2 ang kasanata na besan kasaya chawamela na nabesam kan koros pan register absent ballot so chapanta sang ran of Koreaisak o pil so chapan mochomot sang ran daisak mon ranan usus of sa nabesam national election
pan chapta halak sente palas rukwaskan ni no pampariyaw riyakat riyaysa. Moana opsan evesam national election aban percawan chapta ala rukwaskan and absent palat president percawan ruwasa division o commission Division and Communication Memi Pan Department and Transportation Communication o Infrastructure Ren Kamauyanan na National Election Office na rail website Koros and Pueki and Kaktato Hong Usus. Usus wiyana ramas lauta kana pong register wiyawi obil taula mawa. Ananan sawas kom kaktatongki telepon seluruh sero isisok walu sero limau o kain saklan sa palmachay rongan ranwach yay ran masanlangan wain ponpe ulal pan mi minipit riyaw point tuwaw klok limau minit pesak riyaw na may isang ungalangal pan mi minipit point jiso klok ay sakayo minit tawli misuwas o ulal pan mimi Nipit 0.10 o'clock 10 minutes riyasak 5 taon linipong. Ranwa chang pa miminan pungan panimasa o paliyay ni nataisak lelaysak 5 iloklikan pa ina pan miminipit pa yaw lalimaw pan tapokin yang ako marmarakan kotsaw o pan kak miya ngulen ay sapat. Ninsaw chukang pan miminan pungan Palimasan inat limaw, iloklikin paina pan miminipich payo, pan tapokin, yang ako marmarakan kotsaw, o pan kak miyang lens ng sapon. Ran ko na blendin sa uchikan, ran ko na pan miminan pungan, palimasa o paliyapang ninat limaw, leleysok, iloklikin paina pan miminipich limaw, lenwano, pan tapokin, yang ako marmarakan kotsaw. Wan nam ranayo miminite kere. Walisak tuwaw, wan nam ran man sang ranwach, miminite kere sisak pano. Wan sasongan kachaw mamoratinan rairan, awar yaisak payo mimini isis, sarapan riyaisak iso. O wan sasongan kachaw mamorati, nan sampongwach mimi ni isis, payo point riyaisak. Wano. Ton pay pan ririsang kachpin. Klok wano minichay saklamaw ni sauchik o pan prong salang kachpin. Nimay sangan lakap klok wano minichay sakpayon nimay sang. Main ko yay machakan au tapan sakon machay rongan ranwach kalanganan kubran koros o kasalin.